Haleluya. Yago jodangan awalep. Kajo marang ko koba to chagen man. Lari to bujin jino yin jerbijin alo chodenin rainin. Eor chode bo jagin naparani jilo rainin lo chodenin rainin. Marang rongain amen. Ini jawan malakam char kabal lagi yin jerbijinar. Jenjar iroj kami kommol olok. Ilo chodenin lo rainin kommol ganjuan iyan naman iroj. Ilo am koba to iman meja malan kin karo. Bagaimana itu kam kabungan yok kabung ilo ceda bumilo mall. Iroj ngajar melewat awal rainim roj bajan koba to ilo chodenin rainin iroj bagon kanono ilo purwer. Lewat music rain ilo anet worship iroj lidi kam iroj sama ilang ngajar. Melewat kam kacojo. Iroj ilo chodenin rainin ngajar melewat kam. Lewat ragakin jama milanet. Telai bere magazine ngan kemani cemalang iroji char melewat cenderung ngan ruto anich ilo chodenin rainin bukan perpia menre ini char ilo atan jiji char mbak kommolot ima oleh peran baik penron amen and amen. Amen. Yor jadi kena ada barang di baik amen. Yang inam kena. Dia
Puja penyembahan menurunkan rapaman yang cenilangan mencium. Amen.
bilang kommol lan juga itu. Leleng lang ay naging bilang kau di jans. Mandear jengkwe, mandear jengkwe, we was living we was agaju. Mandear jengkwe, mandear jengkwe, we was living we was agaju. Mandear jengkwe, mandear jengkwe, we was living we was agaju. Ijongenyo, ijnebaryo, berwaesku, maniyagiro, ugelala, ibaneja, aijnebaryo, ijongenyo, ijnebaryo, berwaesku, maniyagiro, ugelala, ibaneja, aijnebaryo, ijongenyo, ijnebaryo, berwaesku, maniyagiro, Manjilkan maar pero naik na baru. Kemana armi jalan pero naik na baru. Kemana kita nanti rojil dengan mana?
mol menin sorda parchoni pendone khojar jar o jar jare damiro aydo khojar jar o kode senru de zodenche lela hai boz wes ngane dam ro uz lebe was leba yo ait mol menin parcho dipendron chelengan man e kojar jar edam ait kojar jar Jesus, come on. Lela gai bojo is ngane dam ro. Zwis lebe was all lebe yo. Sordagemo oh ekuzar zare damiro. Oh, ekuzar zare miro. Emanam karai bendron. Kode zenru de zoden che. Engin koyanij. Kodej. Edameudej padada. Oh, is with lebe was all lebe. Anyo. I'd mol men sorda mo ekuzar zare damiro igran in by the owl bro rajai guchar come on one mandak rajai guchar kamaur one mandak ngani jinman iroje jojangan kamaur yo ido kujani jogot bariye I was with ngane dam iro is with lebe was all ngane yo I mol menin sorda ragim karen ragi come on Jesus Lord God iroji jilewat ajarkan kamauram bayni dogyon chenyon mangun alomrenen godbodok kamaur ijlewat karajaran nilodan Jesus all of cell all of nerve orache magd iro chodini nada magd kan khajoram oh Jesus bodok kamaur Jesus, worthy is the Lamb. Come on, Lamb, you are holy, holy are you, Lord God.
the Lamb. Zar, go zar zar, ani zega. He makes the love good. He makes the love good. Oh zar zar. Jesus kami kamolo lekom kami jinabarek. Ajlewa jawle brain rajnangan mijlo jodainin. Ajargan complete healing. Bani the yon all of en bungain. Emraj nangan mijlo chadinin. What bailon nan kwam. Bagan ribid go chilungu radim john. What bodo kamor. Em what you kuduam bakamin maur. Chadinin kamit char. Em kamet tamak kan kamor ram. Kamor rain rajai with kamor. Ajlewa all of family again. Emrat tunin ilo chadainin rainin rojanich pawan podok kemauram I kamolole kemij nabarek kandain kwat kaman emdain ich bakchigin ilo dan Jesus hallelujah jiboy benar mine drum choji jido bo chojen jargan dron kajido benar mine ilo tuan ming tuan mon ta kwat kanan jarga em chojene rally pendron ragi rontiyo itu kan pemaigin em lidi kejilaro jargan menen ay witgain aroj oh Jesus kommol come on kota kain kami jogot bari hallelujah 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 rodle mamodle Jesus Jesus, kommol, amen. Emaul barm jiran ani jiran bai pendron. Amen. Come on, lelo bujin kabobongan Jesus. Hallelujah. Coba marang ko itu tak im kejaram mandron ilo coba ini. Praise God.
yar kanem koje. Chaydo jaba ngarianem koje. All right? Nejinar kanem koje. Nejin. Come on. Come on, Chaydo. Come up, come up. Yanem koje. Erelay pendron. Up, nejinar kanem koje. Nejinar kanem koje. Nejinar kanem nganem koje. Yanem koje. Come on, lama juga cuna ini kan anjo. Marianem koje. Marianem koje. Kena yar kanem koje. Ilo yene yar karak yar jabanem koje. Agilo yene oj khok dagem kamman bain chalagan Jesus. Ngachuan rianem koje. Hallelujah. Come on, lala pujin kababangan Jesus. Woo! Praise God. God marong Jesus depend on. Amen. Engin ejanem koje. Ejalak promo jilo yumo man Jehovah. Eoranem koje. Amen. Ebajit kan kay perangan kanem koje. Rewa jangan aram jino edere membajba. Empangane berijin pen kanem koje. Woo! Praise God. Nego jijito bajan welcome ya haule bilo chodinin. Ngay jagab ken kajuan am kubadok. Lena lo baby jokot bari. Megli jagin lo north west rane karwaini ningiyok. Kan karwaini ne mandada kot bari lo online. Ligad lo text na lo screen na yam bangay juan. He jagab ken kajuan. Hal kubadok. Amen. O chon marang lela karwaini ne ane gli jain juan rochilu. Adijan kejara man kejo jilo dan regagi reinar. Global Pastor Dr. James Marago. Pastor Colin kubadok. Regagi rein jinerem jamer. Nan begini ni lo dair. Kommol haulib family. Kenam garido ko matam. Ilo service include rain matam muraj. Kubadok ilo haulib yen char. Ilo online kolguna mall. Ko merong ber. Ido ko meng jaga hananich. Magat ijo got beri. What chojan jalali kejalagin. Tak urut kemon ilo king ilo wigin. Paranot ilo halangin. Chojim lale. Yaoi, again Minister Jeff, kommol ka number koba to kilo Kings Marshallese, ijo jaga meurus penarmit, kajo yumun. Ngajak chon kata nam koba to scan QR code. Eragain in minogor pagchigin ilo wingin akal langin. Our Royal Prayer Meeting Ripagchigir, Lalimawa, and Tijinawa Chupong Ilo Housing and at Radido and Radam John Ilo Ming Sanctuary. It will weekly service going on all of in Bamalewa. Annual May Day service ka Battle of the Bands is gaman ilo May rongo chijino ran ilo Chuanawa ilo Rodeo of the Ozarks. Ngan melalego rolobok, iwo jangan next step table, ijana look, aga vigidi watch www.kingsmarshallese.com. Kommol imanijin kajaramani. Wawin kilen lela ga jaga pirorolak ngan ko ilo am lela online. Engin it kilen. Visit thekingsmarshallese.com/lela. Ngay job texting on KC Spring No Mar ngan chimjon radimyon chimjon. Click a link na yung follow gi step ko na ilo screen na. Ligo chongan na mauna ko lela. Kaya chon yan option gain. Chon mo tan chongol, Thai, ag daily seed. Kommol ka na pogijo ko na ani jan labalagan ka jaram mo niyo. Hallelujah. Lela pujin kabubungan Jesus. Okay, ergai ne announcement ko. Jangan berkaki mimik kijoj. Ilo chun ran oleh berubah chun ran. Minister Lunet jan inat enet kwalangan kijoj. Ilo chun ran.
Emilo ja ran neot choda Minister Tino in Kwalangan how live in extension again in Northway. Your chade Bojagan wrong again Hanawana Nijan by amen. I can unborn invite the matam family Romatam Roylo community Roylo neighborhood invite the wear Podover Porong tayo Hani Bojagan Kanonanganir. Amen. Ilo Chinul Juan Komoroban Berijin Komoroni Jilong and Conferenjo Kubalak Bendragirin Emnit Roldok ilo Chun Chonguran Chenet Kalikar Wonro and Pogeron Lale Iglijain Brano Kijibarogian Pray Meeting again Ilo Kachu Ran Melabtada service again Ilo Net one chain Jok Chenet Kalikarangan Com Warren Renet Pogeron Charbalagain Kijin Bijin Juan Iglijain when you want Malago ceremony in her Pogeron Charbalagain. Amen. Lela pujin kapopo perjuangan dengan Jesus. Chawdini lela baru deh. Boy pastor engineer. Maragun peri yang ilo chawdini. Cemprang lela pujin kapopo mukile. Ini lela pujin itu. Kagak tak kejut. Ilo hari itu kumbak si dewar. Perjuangan lela pujin kapopo dengan Jesus. Amen. Aku cini itu ngan lela. Ini yang mekcar kabeoje ngan allelo gelo chawdinin rainin ano chon telisit akchon ineo koi kabeoje pokon kada gelo chawdinin rainin milo chon koren chilu chijino ngan radam yo ne jiba yar kallibine aboloj ar udirigrik aganich ar karragalok eo e kallib eo imeo e udirigrik rachep kano juworto gojer ani juwot e worto gojen po e karragine Echalok ikatane oi kalip ime oi udirigrik. Ani jenaj lelak chinagaji ngan kacujo yar ekar ngan charbal ko air. Pekemi charbal ipendron ilo am charbal ngan anich im kom chicken kaliban anich kom parainot imananich. Amen. Pauline ikanono e Paul bamba echalok eba ngayar kalip agaboloch ar udirigrik. Anich ar karragalak. Ekonono boy bamba echalak ogotak taine roy kammane chandago kaje roy kammani. Amen. Kaje roy chap charbal ngan chuan kaje roy charbal ngan anit. Abaloy embor rar kammane charbaleo kenege erro chala ke worchon jinegejich ani jene jilelong ngan erro. Amen. Imunga kaje roy chala tayo kaje roy kammani larro kadak chuani ne innam kajarone pagchine ke jejin echap kanage ngai judo kom chuda ke jin man em ko jay ko jin po ein kajaro chuane chala go dak chen koyim ngai anot an chala go dak chen aboloch im bol errar do kom kallip im errar do kom udergrek ag ani joi multiply ani joi karragalak im nga kajarone tamak ani chilaro ido kom kadak chuani ne enodaro enoda bay kajaro yidok im tamak kajaro chabloy a kajaro tamak patain kajaro kalibuni im kajaro udirgrigi ani jene kamman pen multiply imerrak kanelang lego amen ego chadin rainin kajaro tamak tago chilu kajaro tamak agi laro kada gineo aga kada kajaro telisit ken kaju enita anarmech Wanek kajaraman ilo chadinin rainin kerone jlelak ilo am kabojewat menin lelak am ini wan malodam char iro jani cheme mejelang kemi kamololo gum nabarre kommol kantain kemi kammane ko yilo purwan rain ne jimulan muin e chalak chuan ko chap loy ko yilo inein me kemi pojak in kadage yo me kemi chap loy akemi tamakage kone kamman ba inein me kemi tap kadage ilo chadinin rainin kamman ba nerre kanjilungol chijinongol imchubugui kamman ba kemi jaraman kanine gain ilo dan nejum Jesus Christ kemi kamololo gum nabaryo komolot amen.
Jenny donganar lelok. Amen. Tong wajangan neighbor nayam. Smile wajangane. Imba yen arro lelok. Eba yar mana na gerar pangane Jenny longan moinciuba. Jecha mejen chememe mine badam illu. Akche mana na pecabar kanan romajage. Dayo ani je kanan pechen kamane. Ilo ar kanan caraman. Lebih gay rongol cijino. Cilu aja ba. Cilu lalta aja ba elange komena more karangan kien koal. Impoga ngan nan in kayang koal. Inne minai kawat yomi ilo yeneo ekar. Kana gayaneo en weme urur. Im kaini kan go ran kowa. Kaini kan go ami ranai kano jin lang. Jangan komenaj marmer wid longan yen tumudum kreb. Im komenaj tumudum kreb longan yen cher wid. Komenaj mangangan mat im kom marong chogoy imainem man yon eneo enemy. Amen. Elangay cheni jida. Elangay cheni jida. Warar. Elabot ini iba ridi bo komen lukun wrong. Ejiba elange komenaj more karangan kien ko al im bogage nanin kayang ko al. Nga komene jida? Nga kajerone bogage kien ko an anich. Im lelak chon matan chongol kien. Matan kien ko an anich. Pochen bogage im lelak me jibamba nga chene kamane menin ene yuwat im kaman. Ko jala nga yuwat kone lale uju aja kana ngene radawat ene mitch im lukun brown im chene chalage elukun ay kujiren ako jala ngene juwadawat kon la rojo aja ngancana na ba jelukun ay bojo jiloan green. Amen. Ego ngai ani jene kod yoro arme jirane jibamba wow e jaramanot eba jet kan ka jero bogage ime jibamba e bailo lalem jeba kaini kan ko ami ranai kano jin lang chongan ko manaj marmar wi dengan yen tumudum kreb im ko mana tumudum kreb lak ngan yen cher wi ko manaj mangangan mat im kom marong chogoi im aino man yon eneo enemy nga ka jerone bogage anich im kien wan anich eche bogage kan nga yudokom eche bogage nga ilo adokom pangai chebrit imecep nanagin recep jani donga recep to jani nga arjo to jani wan ani jilaro kabelok nanawan ani bible ina ani jo ko jaram ridi to woni ne kanono ngan kajaro e anich e banga kajaro ne bogage kien wan nga kajaro ne morgan kien wan im bogage kajaro ne charaman yudro palen ko marong ba o chalak chabro dipa
Ako jalan ngokone tilije kan chuan penio ko loe mani je kajaramaniuk. Inne milo awleben ilo amrutolok ani je ne kabelok kajem ngan kajaramaniuk. Ko marong ba ito ko chuan bamulio lugun etta. Ngai im charamal. Ngai ito ko chuan bamulio lugun charamal. E chalok chigine ni marong kar ellolo mani. Angere ledok mani ngani e chuanot men ngai kalamalok janagage e lelong ananich. Habajet kena ke nanwan anich ilo bogun bogun Malakai chilu echon eoneo melgun echon favorite de oneo awle bien ngai ridi ano echon mi yar tolok ano echon eome lugun aiwit yem charamal eoni nagar chon eoneo arkageta ke yeno temchi pain mor ekar ngan Malakai imraini ni marong bai jaraman lalin marong kalim jege pai chon ejarada ke ilo anchijes kalim jege chon rejaraman abajet kena ke toga ke ilo kamanata ime chemangan ngawat a rome rene toga ke kien wana anich ene kejaraman yo kone jadalem yen ilo income tagin adalem yen income tagin lal ago ko changan purok abajet kena ke anich kejaraman yo amen yawe ngokwar cherabal mamim teri ralewa jam lalim tala ilo wigo ki aga chongol tala ko yala lalim tala ko lelok lalim chen ako jala ngai chongol tala ekta chuan tala amen yago lelok ngokone je kamine ni ko bo kon chuan relelok kone ngokone rutolok im charabal ko ban malolok anich ilo an pa kon lelok chuan matan chongol injaramanewam Kota pemu jo koi peri. Imagine rain rene lewat am chuanen puluh. Ini juan malau dam cer. Iro jani ceme mejelang kami kommol oleh kom nabaroyo kommol kencuan yenaman. Ilo ambar aini dok menin lewat jegi nam. Ilo am kamane chuan matan chungol jegi nam iro cheeses. Kami jito ba kami boga gayok, im kamana dayo ko pailo nan ko am ba kami ni boga gayok, ko baba ko ni kaman ba malawin lang, wotchen lang, eni tok im kaman, pa joni kana ko am, akcharaman ko am, ren increase, kana kami boga gayok. Jodi ni ranin nilam kar kajaraman kem. Kaman ba kami chala dayo kami jai kuyin peoga ke im kamane ilo am bailo nan ke nam kajaraman rore meli chunguyuk kaman ba en boy menodem chijanganir ledo nganir chala lokjan ledo nganir melelat nganair tilije kandago ko lelo nganir ilo dan nejim chijis krai kamololugum na baryo kommolot amen. Juda kijokot beri.
Suburway miska abungan Hallelujah. Jesus kommol. Kodak pe mi jogot beri. Katalo bujudub kujar-jar. En bijudiyo kilo chodinin. Lord bojagon rongajaken nani nananich. Aganan bukun malolok. Tako waryoni lorainin. Ito konjuan peruan kanan. Bujudub kujar-jar rongriyo kilo chodinin. Jesus kommol. Kaldala mandron lembembe. Come on, jenengan man. Is Lord. Ayat kami jai kujik. Lodok Onger kem la chodenin Edo kem khala kamay bujujyo Is Lord Jesus. Hallelujah. Elela pujian kabubungan Jesus chotenin. Ibalela pujian kabubungan Jesus. Hallelujah. Ilo ar kadnu juda ko tujo ko jberi. Ar bodo Bible am ganan bukon ele ko ba. Ngan maklalem jebda. Kaya ni ridi rongole meneon lalawat. Ngan chilungule meneon. Ilo ar kadnu juda ko. Im kaudej nan ginan ni rok ko jar. Ini mana tu anak lijai, kau tu nan kau anak ni jiluar cudak, emridi bendon, mak lalem rong lemen, ngancilung lemen. Hallelujah. Ngayam jam lo kon mahim jaloi. George marong ke kenono bendon, jen kenono kia. Inem Jesus, aradali ben lok, kena leng army ralore. Arkano koba je chanijan emizan yor chuan karaijo arkano ineng dan kenangan emizin tolak yuman chongo roia mengeleng takda arilog bear ak cholak mani izoge enmur agar rolulog lina rong kan Jesus emidog benchali bijuyo alore karayo ba iben mage elangai ijungurwat nunu kanan inajmur arungun nunu goyan imyenewat ebujrak antorlok
em ar magi eng jagi loen punin po emaur jenang mi joan em maka jan chije chalai po kajor eru jalok jene kan minin ar ugata liglak yola ben chali juyo yamba woneo ar ungur nunu kwa ror galoran rarua kojlot alang inna medaka koj kajida won ar ungur yok ijoga chije arido redak wodem bigot woneo ar ungri kareo ar klei pen magi meneo ar walok ngane inna marido ilo an mijak emurid em bung durin nen chije em kwalang ngane lukun moleo chije bangane neju am damak ar kemoriok ilo ainaman em kemor chenang ni mijo am chije kenono ak chije kenono chet rigayang raridok chen moyo human chairet emba bajara ke janai chije ko mol kenanin kemboja ken rong jagai lo chodinin moda janam rong jagai kenan clear pruam mlakwam ilo amido kum rong jagai nanewam ekko jar kabidiem kabidar mijrain kajram manir kabelok pruam ngan rong am receive nanewam lojini ngan rong jagai ta ko boja ken jrong kem chetop ko jar kenono ngan kem em kadagin kem ijlewat kajojo family gain raridok wilo am rong jagai naneo iroj naneo jingan kem ikamolole ko mij nabarek iladan Jesus kumon amen and amen lela bujin kabobo kan Jesus em ko marong Jesus bandon thank you worship team kumol chodeni ni ban bagajlo joni yanadok ay ginan jere nani nim kagada kajaro ilo chodeni Chulu kajida ko yar budongan kajaro imijaji wawin amnaj karuagi kajida kain ramarongin cibango kia emyano rajidok imijaji wawin amnaj ka ligdilo wagawam kajida kain chulu em jaridi cheneon kain kajida kain chulu ramarongin kabelok maur in damakwar em kaman bajidop kojarjar en charabal ilo maurwar em rainin chilo kajida gain chilo ilo maurin an karain chelale mak tai nan gain ananich em rajpangan kaj rainin chilo bawenadogin karain em walak ilo pogain chilo magdo mark em look badap elavodan kanono kaga ilo pokun mark chen kochbel gochet chit kalimjek chon bawenadok in karayo me ar engtan em nangan mi jin tolak yumun chongor roya e chuan tarayo ayadok imi tema karain arja manana arja bainam man imarangun ba ar magiyan e bajet kanagay ar chok kan nangan mi jin iloe e chalang menen marangun kamane ak bible kwalak Pues menge elang tagadoro areda li perem cholok awleben manikoan badab arjeb ejmur ak nangan mijo ar lavolok amen itama karaina luji kajadri rigawan im jaji dayo en kamane elang jadian jiji luji kajadri kwar kantago jijioni Emalok ke urjuanani jalabalok chen I which koar. Ake wrong, all everyone bar wrong. Ake wrong ke jiji jidok. Koyala tamak ejidok jan wrong. Em wrong nani nanich. Karaina wrong kan Jesus. Em ar idok iben jali bijuyo. Em Lord Jesus. Em koyala da karain ar lo more. Amen. Ar lo more. Em Bible ikwala ba karayo aring jaga an more jenang ni mijo. Edo an beriben.
chalala mo respani nan jijin ilo chulungu leo ne ba imama ka jan jiji chala pa khajor erro jalok jene kan menin ar ogda liglok em khajidak wan ar ungur nunu kwa wan ar ungur nunu kwa jejlo bo jiji jar bojarak em khajidakin challi bijuyo wan ar ungur nunu kwa regalo ren rarua ko jelo na lang armi jijin raj ko bajio inna me daga ko kajida wan arung riok edaga jiji jar kajida gin kanaga en kwalongan regalo ren ungurilo khaniek o ko daga jen unguro chedap ko jar jar e ju ungur kajga engin unin nar wonder edaga jijibeng jaga chedap ko jar jar kanaga tej kadalo ba khaniek en abred ilo khaj im mijaut an chedap ko jar jar lodok khaj im khemor khaj tayar walangan karain karayar mor ebajit kana kayar tamak all ramat tamak kana kayar tamak elignan rong ar cherbale tamagawan qamarun bargagi elabana man pabana doin ko kana no kage ak khajid goin ta khajid ko chilu amen oboja kin tegno dilo chadinin engin ay khajid ko chilu number 1 tayo ko loy lo chojo am ko lo chon chojo ko lo anani khajar bale ibuli jin awle chojo gai ni lo chujun berin ilo north way jargan jo ani je ar bogod ko ngan king em khajar bale lo king em komman ogoda kilo mauram em kojlo anani khajar bale ko bajet kana ke ogoda anani khalim je armit chenan armit khalim je ko chediyen je khalim je kan mejen kanek em malak ke ijo ani je khalim je ke e ijo armi je jebloy amen ngai marangun testimony gen maurina karengin ada ilo taune wa karengin ada ilo pugone ngai perie laga madardar laga gede e bajit kan garar je lo tayo ani je lo ilo morea rainin ngajuda gijin ngajuan ruwalo kan cause beleo kan ga mejen army jar khanik ag mejen army jar khalim je ilo khanik ag ani jar khalim je ilo rangawan chedop khojar jar amen awle bien ngajila lo yalin nano ep kair panganin ola ka do no jawle men bela ka do ne do emo jigair churong nani emo jigair pangane e chanani not amen kanagar khalimi je ilo mejen khanniek agilo saide wananich e khalim yek chon mene awro kilo mawram e chalok ristil an minen by amen hallelujah ke kejro ar tolok jananich ke kejro ar tolok jananich kamman khwar em magd gudum kalamal lok jan khwar rar e tolok jananich ak ngai khememich agar itu kompari lo talin, ayah lukuan option talin. Aku jalan tayo man, perkara rar jab khalim jago tayo, khalim jago lo lalin. Agar khalim jago payor chuan men, ani jauh jangan kaman ugodak. Ejike ngane ok raini naet, khalim jago mau magyayo, kompari ekia. Ejak air naetam, ada okar moda. Agar jangan ngane ok tigan, keren tigan, regagi. Keren regagi tigenech. Kamu ala bujin kabubungan Jesus. Tayo ko jloy pen karayo pam. Ko jloy jon karayo yang menyanani juga tay. Chen mijak ngan chen mijak. Chen mijak ngan chen mijak. Tayo ko jloy yang menyanani juga tay.
chen chaji ngan jalai chen kanana ngan emman chen jarwi ngan meur ko jar tayo ko jloy lo chigin charbale am ko jlo jon chigin charbale o ene pogodok charaman ngan family am etep jon chigin charbale o oni bare lolo ipamye ak jon chigin charbale o ene khage ngane im family am imano ngorong amen tayo ko jloy lo chugin pereo ko periye ko jlo jon chugin pereo army jirane jitok ngan Jesus em khaman odak ilo meur ko hair eleng jidien jablo tao ani jlo ilo kach kanage jij khalim jage ilo mejen khanne karain allo ipen mage bangena ur nunu ko an Jesus menin khabul ngalang enet pakchigen amen menokin karo tayo kujpa reyo jangan aram jina idrum bangane tayo kujpa amen tayo kujpa lala magdain karain ar kamane ar pai pen mage nge inaj ungur nunu ko an Jesus inaj nur ayar kunano kaga kene jupong rong jage im kamane amen karaina rong ke jiji jidong ngan taunin em kajala dar kamane arilok pelok kemur amen tayo kujba tayo karaina arba ibn mage arbang ina ungur nunu kwan Jesus inna minaj mur cenangan mijo edoan perilo murawan eleng yogo ramadolok yar perilo kalibuj em jongan gar ben nga chajin ar khwalo ngane percemen pane ak pelau dia kantayo yar khamane imit peloan rumin ilo chicken kalibujin imit kemimit agar pangan anich iroj kabelok kajem pain roj em ngaina charabal ngane em khaman manan klam rainin chanrano yar khaji dengan rainin ngaj charabal ngananich tayo khujpa ani je rong jage amen eleng jidien jejpa tago jejba em khabru majanich kanda nan gwar yar khwalo gilo wi ko ramadolok kanan ini menene ko rajwal ko jen longin kanari menene kanan ko ranana chakanan khwalo ko nan ko ranana ay kemi mi jilo agar ilokam chino charbal ilo taijen em kay yon rumi chigore nano chino dada rajpangan kem nan ko ranana mol e chalok nane namman e baji deleng chudru majar rar khadig nier nan ko rajabamman amen kanari menene kan nan ko ranana chakanan khwalo nan ko ranana amen immeneo elik tada tayo ko kamane amen tayo ko kamane tain karainar kamane aram magat awlebran bay aram magat kanan kar magat kemeurar bakchigen ilo meurawan kemeurar bakchigen menin kabilang lang ar bakchigen amen aram magat em kanan garam magat allo kemeur chilu mengo ngayar budongan kejero namba juan tayo kujloy namba ro tayo kujba em meno kain kalik dada tayo kuj kamane ay manong goror kajidagin ilo proroj ilo chodinin tayo kuj kamane ngananich ilo meurawam ngayani jar khalat ko imnga tayo kuj kamane ngane eu jongan am khado ngane eu jongan am kamada marong charbal ngane tayo kuj kamane ngane tayo jiji bangan ke rainin chilu menogo yar budongan ke jaro
tayo ko loy, tayo ko ba, tayo ko kamane. Come on, lela bunyin kabubungan Jesus. Ang in menoko yar kanan, pukutok ngan kajero ilo chodinin. Ebajit kana kajeron jalai, tayo kajeron kamane, tayo kajeron ba, tayo kajeron loy. Amen. Tuda kajokot beri. Hallelujah. Kamola lanit kenanin. Ilo wigin. Engin meneo konet kajitu kenio kumaki. Tayo ngaji loy ilo wigin. Oh ngaji lo pujin ligao ngai ni pijidir. Tayo ngaji lo ilo wigin. Ngai ni cholaka yen jar ilo wigin. Amen. Tayo kujpa. Tayo kujpa konet kamane. Amen. Hallelujah. Jesus kommol kenanin. Kemarang rongja kilo chadinin. Nane yakang et bodok kemor, et bodok rolak, et bodok victory. Kommol kantain ko churongkan, kagi mimitkan, kalangankan. Iladan Jesus. Higana nengen ngenyo. Ilor tongan jamolong nianin. Ijo kot pariye. Nabari ro jim khawde jane jilo chode nin. O jipong relem suda ligon bong. Cipung relem sodagap ligon bom igana negi parjoni pedro igana negen genyo come on koda kai ge bijo ko peri negen genyo cipung relem sodagap ligon bom igana eremai penro igana negen genyo igana negen yo Jesus igana genyo cebong relem sodakap ligon bom igana ipenron Jesus Jesus come on oh Jesus igana ngenyo kommol Jesus, Jesus, iganan, ipenron Jesus, oh Jesus. Jesus
Chala Baba. Jesus. Jesus kommol gandain kamarong ilo chadainin ajar bukon silin nani ilo brom ilo wingin kami ninmor gandayo kamarong jakay drod nani ilo brom chab ngali akalo akamin mor kakay it kommol lo kami nawarin kandahin ko kamane. Oh Jesus, Jesus kommol. Hallelujah, Hallelujah. Kung merong Jesus bendon, chat ini jenis bagjuan offering. Ano dargar kamane kini jibong, jenis berkamane le chat ini, ano santoyo elik dadain. Ngan kamane offering lo chadi moda janar pag offering ay ganan macam lale videoin andro agin chemeroj ilohan kalangan ke joj chojim lale about those three festivals is that God says, do not come before me empty-handed. Well, because of God's working in the New Testament, where Passover was the time when the Messiah died on a cross and rose from the dead, and Pentecost being the time when God poured out his Spirit. And of course, I believe the Feast of Tabernacles will be the time when Jesus will return and gather his people. But because of that, I believe the very thought of doing something special financially is something we should do. So 3 times a year. We just had the resurrection offering a few weeks ago. 50 days after the Passover is Pentecost. And we're doing our victory offering on Pentecost Sunday. And then, of course, we'll do our vision offering later on in the year. But let me talk to you a little bit about this offering. Initially, that offering was a time where they were bringing in the barley harvest. So it's a harvest offering. You see, I believe when we give on that specific time, that God is going to allow us as a church to have a harvest of souls. But secondly, you realize something, that God poured out his Spirit on the day of Pentecost. And it's a special moment where we celebrate the working of the Holy Ghost in our lives. That the gifts of the Spirit can now operate through us. We can advance the kingdom of God, not on our own, but through the power of the Holy Ghost. That's something worth giving into, to see God's kingdom advance. God has raised up a generous people at Kings, and that's you. And may I encourage you on this Pentecost Sunday, we'll celebrate it for 2 Sundays, where we'll receive that special offering. Would you take a moment even now as you're watching this video and say, Lord, what would you have me give? My wife and I are going to give a very large gift. Every one of these special celebrations, my wife and I give very generously. And we do it in such a way where we write on our envelope what we're believing God for. And God has been so kind and gracious to me. He's answered my cry. He's answered my prayers. And I know he'll do the same for you. But would you take a step of faith and let's give. Let this year be the greatest year of giving we've ever had at Kings. We've been praying every day for $3.5 million a month to come in. That could happen, especially if all of us give at these 3 special times a year. And as we give our tithe and offering every Sunday, well, God bless you. As together we see God do a miracle through our finances. Amen. Hai the little bit couple of Jesus. Quite good children, I'm blow letting up baby your berry. God the book offering in the child in. Hallelujah. What me can you bong?
Johnny yen ngan koy. Ilo ar do book victory offering in. Le Pentecost Sunday. Hallelujah. Dene lo bem jogot bari. Ko ku jona mam blow lo chawda ni. Oh Jesus. Chuda ki jogot bari. Inani game says Koman bay lukunchi evlo. Oi minili jagani lo arlo. Bunbogene ludato. Kommol anit kencam lokan yanin. Kommol kantain ke marong jage. Kejaraman pamlegin rejpo jagil lelok. Kejaraman ken. Kejaraman dengan ruto. Awal brain rar tunin kubadok. Brain rar kubadok lo jodenin. Ngajarkan kejaraman in benedok yom kalbubukem. Rainin imien gorjedok. Ilo wigin. Iroi konit kabelok kajem. Pagamilo jaraman gain. Kot kalangan kem. Kejaraman family gain. Kejaraman kem. Ilo chada inin. Ay kamolo kandain kot kamane. Emdain ipojagan bakchikin. Peribam. Kejbarok kem. Ilo dan Jesus. Maulep arm juran ani juran bay bendon. Amen. Ani jan kejaraman. Jadi kamane ilo mijuara elignot alin.